Vozim se po primorski avtocesti od Ajdovščine proti Novi Gorici in tukaj pri Vipavskem križu nekaj delajo na cesti. Za takšne prometne dogodke ponavadi vozniki izvemo na številne različne načine. Eno je seveda tisti stari način preko radijskih sprejemnikov. Opozorili so me tudi že avtocestni portali. Podatek lahko dobim tudi preko moje aplikacije Promet Plus. Najmodernejši način pa je takšen, da nas bodo na takšne dogodke obveščali kar avtomobili sami, ki pa bodo podatke o takšnih dogodkih dobili direktno od ceste na elektronski način. Kje smo danes v Sloveniji? Vozimo se v enem najmodernejših avtomobilov ta hip, ampak ta najmodernejši Mercedes o tem dogodku ne ve ničesar. Well, that's not entirely true. Mercedes Navigation already knows that. The information was obtained through the Live Traffic service. It is a paid internet data service used by some, mostly more expensive brands. But in the future, such data will have to be available to everyone, free of charge, directly, for the sake of higher road safety. No, tukaj na Razdrtem ima Dars ob cesti postavljen prav poseben novodobni oddajnik. Tista bela škatlica tam gor voznikom v radiju 800 metrov sporoča, kaj se izrednega dogaja na tem avtocestnem odseku. Gre za klasičen modem, seveda zaznava točno določene frekvence, točno določene informacije in ne samo, da jih oddaja, tudi sprejema jih od avtomobilov. Let's look at some examples of information that cars will receive. Since the technology is in the test phase, let's get acquainted with the test devices. David, zdaj čez 900 metrov imamo živalno vozišče. Kaj praviš, kje je živalno? Zrno? Jazbec. Jazbec. Vsekakor ni naključje, da smo traso med Postojno in Divačo, to je trasa, po kateri Dars testira to vrstno komunikacijsko tehnologijo, prevozili s Volkswagenovim Golfom. Namreč to je prvi avtomobil, ki ima vgrajen modem za izmenjavo tovrstnih informacij po tej kratkovalovni tehnologiji. Ne navdušite se prehitro, ne deluje. V naši tehnologiji uporabljamo certifikat, ki je na listi evropskih certifikatov, to pomeni usklajen tudi z ostalimi državami, medtem ko Volkswagen uporablja trenutno še svoj certifikat. Med temi certifikati še ni usklajenosti, seveda potekajo pogovori v to smer. Sigurno se to pričakuje tudi od celotne avtomobilske industrije. Pa Volkswagenov sistem, ki v Evropi deluje? Se je že testiral v Avstriji, poznamo ta primer, kjer so nekako skupaj z Asfinagom v njihov sistem ugradili ta certifikat od Volkswagena. Aha, se pravi, deluje samo testno. Samo testno. Vsa ta tehnologija v Evropi deluje vse posod samo testno. Of course, only the best can do this kind of development, but let's face it, all these pioneering brands obviously don't know exactly where to invest at the moment. When it comes to Car2X, there are at least two technologies at stake. Z G5 tehnologijo je nekje pokrita primorska avtocesta, nekje 30 km, medtem ko z mobilno tehnologijo je pokrita že celotna Slovenija. Seveda je treba vse te signale prek obeh tehnologij na isti način spraviti v avtomobile, zato govorimo o neki hibridni tehnologiji. Nobena tehnologija ne sme izključevati druge tehnologije, ampak moramo iskati sinergijske učinke obeh dveh tehnologij in pa prednosti ene in druge. In general, Dars and all road managers will therefore have to invest double. But let us emphasize here that in some form, modern cars have been communicating with infrastructure for several years. Kateri so tisti stavki, ki jih zna avtomobil sam povedati že danes?
Lahko se proži pre-save, se pravi pa preko neke senzorike dejansko zazna kritično situacijo. Po drugi strani pa lahko preko dežnega senzorja oziroma senzorja za dež zazna meglo ali pa preko ESP sistema zazna spolsko cesto. For the sun to shine on this idea, it will first be necessary to blow away the cloud that lingers over this kind of communication. Zdaj, mi označujemo pod Car2X funkcije, ki uporabljajo tako imenovano inteligenco rojev. Kaj je zdaj mišljeno pod to inteligenco rojev? To so mišljeni v bistvu naši vozniki, naših audijev, ki v bistvu anonimno iz svojih avtov v bistvu pošiljajo informacije ven v centralni server Nemčija in potem se te informacije obdelajo in zopet nazaj pošiljajo vsem našim voznikov audijev. Audi cars send to Audi cars, Mercedes cars to Mercedes cars, but that is not enough. Safety must be given to everyone. So let's go back to Golf in its shortwave language, which will be understood by DARS when Volkswagen finally publishes the appropriate dictionary, and vice versa, of course. But now is the right time to look at today's issues more broadly. Prikaz podatkov na armaturni plošči ni glavni cilj. Glavni cilj je to, da bomo mi na podlagi teh podatkov lahko drugače se peljali po cestah. Povem vam primer. Ko bo avtomobil dobil informacijo, da se pred njim na cesti nekaj dogaja, da se je recimo zgodila prometna nesreča, no v tem primeru vam avtomobil ne bo več pustil na polno pospeševati. Ali pa v mestu, oziroma kjerkoli se pojavi ena večja gruča avtomobilov in bojo vsi te avtomobili oddajali neke svoje informacije v nek velik informacijski sistem. Ta bo lahko na podlagi svojih algoritmov izračunal recimo, s katero hitrostjo se mora ta kolona vozil, ta množica vozil premikati, da se bomo vsi skupaj vozili bolj tekoče, bolj varno, bolj varčno, v resnici pa tudi hitreje. Ampak se veste, do tja je še kar daleč. We are very far away because we are entering an area that sounds like autonomous driving. It complicates the choice of technology and there are far too many unknowns today. So all the institutions and of course all the car manufacturers wander in dark. Čakamo vsi na rezultate, ki bo jih dala tehnologija 5G. Velika prednost pri tem bo seveda velika kapaciteta podatkov, veliko večja hitrost prenosa. Računamo pa mi tudi na večjo zanesljivost, to pomeni, da bo praktično nič izpadov, zanesljivost 99,9%. Koliko je pa recimo zanesljivost danes mobilnega omrežja, čisto po vaših izkušnjah? Do izpadov omrežja definitivno prihaja. Druga težava je recimo bolj kot pri komunikaciji avtomobil z infrastrukturo, je bolj pri komunikaciji z avtomobil, kjer morajo biti ti časi resnično kratki. Mi, ko smo letence pri 4G tehnologiji testirali, smo nekje prišli do 100 milisekund, kar je še vedno za neko informacijo, bom rekel, dost hitro. Če pa govorimo o neki reakciji, morajo biti pa tu par milisekund. Z mikrovalovno tehnologijo dosegamo, medtem ko z mobilno tehnologijo pa upamo, da bomo to dosegli z 5G tehnologijo. In other words, car-to-car 4G communication systems in today's cars are just enough to send messages to the cloud. However, when we talk about a device that will tell the car, autonomous or manual, over the air what it cannot see with its sensor, let's say that a surprise is just around the bend. Well, for such needs, today only Golf technology is suitable. And shortly, perhaps 5G telephone communication in the near future. Which will prevail in practice? No one dares to predict that today.